Hono to hwi na mishumo yo salaho ndi mbale Vhashumi mandoni ya vhuhosini ya Vhavenda Vhari zwa zwino nndu iyi yo no to shanduka u vha dumba. Izwi khou ḓa nga murahu ha tsheo ya khothe ya ndayotewa he ya haṱula u vhetshela thungo u dzhena tshiduloni ha vhuṱoni mphepo Ramabulana sa khosi khulu ya lushaka lwa Vhavenda Miholo nga nwedzi wa Lara. Khothe khulwane ya ndayotewa yo fhirisela mulandu uyu khothe khulwane ya Thohoyandou uri vhe yone dzhiaho tsheo ya u fhedzisela. Zwa zwino vhutshilo vhu khou konḓa ngori muthu a khou tou imagina a tshi balelwa nga salari a songo wana salari ya ṅwedzi muthihi rine ndi salari dza miṅwedzi miṋa ri sa kwana tshithu. So zwa zwino vhutshilo vhu khou konḓa a ri khou kona u tshila zwavhuḓi. Vha muṱa wa vhuhosini ha Ramabulana vha khou vhiledziswa ngauri vhashumi vho ḓibvela phanḓa na mishumo yavho lwa miṅwedzi miṋa ngeno hu sina malamba. Vhashumi avha ndi vhane vha katela vhareili, vhashumi vho kulumaga khathihi na vhashumi vha nga ngomu ofisini. Vha muṱa uyu vho ita na u bvisela khagala mbilaelo dza uri vha muhasho wa Khosi na vunḓuni a vha thu rwela tshigannḓo vho David vho Japani Ramabulana sa vhone Khosi-Pfareli musi dzina ḽavho ḽi tshi ṋekedzwa. Vha muṱa uyo vha ri vho mangadzwa nga maṅwalo e vha muhasho wa Khosi vha a ṱanganedza u bva kha miṅwe miraḓo ya muṱa a u shushedzwa uri vha ḓo dzhia ḽiga ḽa mulayo arali vho Japani Ramabulana vha nga dzhena tshiloni itsho sa Khosi-Pfareli. Hayo mahende anokori ana vhuhanedzana na zwino zwa khou itiwa nga muṱa ho vha ho funa wo ṅwalela riṋe muṱa ra ḓo vha ṱanganyisa na maḽoyara ashu kana mahende ashu ngauri Khosi a i ngo khetha muthu o khethiwa nga muṱa. Vha muhasho wa Khosi vha ri kontraka dza vhashumi dzo bvumela mafheloni a ṅwaha wo faho mbalelano hedzo si tsha vusuludzwa sa vhunga hu si na Khosi-Pfareli. At this very moment, there is no contractual agreement from March onwards between the kingship and any staff. So there is no obligation, or there was no contractual obligation between anyone and the kingship for the department to be able to make payments. Khothe khulwane ya Thohoyandou i khou lavhelela u ḓivhadza nga datumu ya u thetsheleswa mulandu uyu hu si kale.